Stari, a naročito umetnički zanati polako nestaju i to ne samo u Srbiji. Jedna od tih zaboravljenih veština je i svakako umetnost drvene dekoracije, a slike koje stvara Dušan Rakić iz Temerina donele su mu nedavno titulu najboljeg zanatlije na svetu koju dodeljuju inostrane službe. Dušan Rakić iz Temerina duže od 4 decenije bavi se intarzijom, zanatom nastalim još u antičkoj Grčkoj i starom Rimu. U njegovim rukama od komada drveta, odnosno furnira, nastaju prava umetnička dela. A zbog jednog, prema baroknoj slici Giacomo Cerutija, proglašen je nedavno u Indiji na konkursu pod pokroviteljstvom Svetske zanatske asocijacije za najboljeg muškog zanatliju na svetu. Moj osjećaj da taj motiv ima fantastičan potencijal da se prikaže preko klasičnog dela slikarstva, lepota drveta urodio je plodom i ispunjen sam zaista zadovoljstvo zbog toga. Intarzijom se, kaže Dušan, ističe lepota drveta. Materijal nabavlja iz svih krajeva sveta. Iz Meksika, iz Afrike, iz Azije, Evrope i u Srbiji, da ne zaboravimo bivšoj zemlji, recimo Majevički orah je bio najcenjeniji evropski orah po svojoj teksturi, nešto je imalo u tom području što je stvaralo kvalitetnu teksturu, najkvalitetniju teksturu, a najlepši furniri koje želim da upotrebljam, a da ne samo to, su furniri izrađeni od korena drveta. Rakić ističe da u svetu mnogo više cene ručno rađene umetničke predmete, od drveta, kože i tkanine do stakla i kamena. Nažalost, on nema zainteresovanih naslednika, a u Srbiji se intarzijom, kaže, bavi svega nekoliko ljudi. Izumiranjem nas koji se bave ovim zanatima izumiru i zanati. Izumira ono što se danas možda malo rogobatno zove nematerijalna kulturna baština. Kada nestane oni koji su posjednici tih tehnika i tih veština više neće biti. I pored ove nagrade, Dušan se najviše ponosi svojim motivom seobe Srba Paje Jovanovića, dimenzija 130 x 170 cm, koji je radio 2 godine i u njega utkao 80 vrsta furnira u 6900 sečenih detalja i koji sada krasi zgradu opštine Temerin. A njegovi portreti, pejzaži i ostala dela našla su svoj put i do najudaljenijih meridijana. Temerin, Miljan Vitomirović, Televizija Pink.